Zdravo svima i dobrodošli na naš YouTube kanal. Danas se nalazimo na Zlatiboru. Snimili smo centar Zlatibora, urbani deo, a snimili smo i okolnu prirodu i neke pejzaže. Pa ko kako i ko šta voli. Uživajte! U trenutku snimanja sam centar Zlatibora je bio u radovima, ali veći deo je završen, oko jezera. Radi se na uređenju platoa pored jezera, staze oko jezera i šetališta. Gde god da krenete nailazite na prepreke, što je problem za malu decu, za kolica i korisnike kolica. Sam centar je načičkan gradilištima. Grade se zgradurine koje opkoljavaju sam centar i blokiraju pogled. Lagano nestaje osjećaj da ste na planini. Ako ove sezone tražite odmor na Zlatiboru, smestite se negde što dalje od centra, jer je velika buka koja stiže sa gradilišta. Zato se selimo malo dalje od centra u nadi da ćemo malo prošetati i odmoriti. Najomiljenija staza za šetnju svih turista je šetnja do spomenika na Šumatnom brdu. Ovo je pešačka staza koja je uređena, ali se neka oštećenja pojavljuju polako. Usput imate raznih sadržaja, imate i klupe za odmor. Ali mir i tišinu prekine po koji bahati vozač kvada. Tako da ako ste sa malom decom, pazite ih. Nakon ovoga, hajde da odemo još dalje u nadi da ćemo uživati u pogledu i predelima. Krenuli smo do planinskog vrha Tornik. Na samom putu nailazimo na Ribničko jezero. Tu možete parkirati, ako pre toga ne odvalite auspuh, i prošetati se do vode ili sesti na pečurku i uživati u pogledu. Sam put do vrha je fenomenalan, jer najzad se gube urbani obrisi. Na samom vrhu u ovom trenutku ništa ne radi, ali je pogled i prizor fenomenalan. Odavde možete vidjeti kako se nova gondola proteže od centra Zlatibora pa sve do samog vrha. Eto, možda sam malo pristrasan, ali rekli su nam da je ogromna potražnja za urbanim na Zlatiboru, pa je zato sve u izgradnji. Meni ipak nije pravo što sve postaje beton, ali to je cena popularizacije. Hvala vam što ste ostali do kraja videa. Ne zaboravite da se prijavite, subscribeujte i lajkujte ovaj video ako vam se dopao. Vidimo se uskoro.